Araba thoko ya Kaguma ni bataririte mathina kathumba jaraba kuona thoko neje jaria wagi baruje na kinya thoko eje kwithirwete akibwega baugite nandi mbura yambiriritie kuri na ugwa baruje kuthurana thoko neje ni untu itingananiritio ndi murimo jakorera jonekete Meru biashara baba ni bakuromba kuthererwa thoko eu bakiuga ruko ni rwithagira rukinge akuna nandi ni bakuria theria kuma thirikari na kaunti ya Meru gukinyanga kuna gukoronia ruko ruru mutugikare na chotariria. Biashara bathoko ya Kaguma irere gicigo mbunge gya Central Imenti bakiaria ni batariritie mathina nkapo jaraba kurukirwa kagita gaka mbere mathai kari kagita kambura mugujuri igara thokone rukoro rwingi thokone eu wagubwa roje na kinya bakiuga matawa jarajekiri thokone eu jateankanaga thoko ina ruko rwa kung'ana Kaguma tutwethera twina mwegeri umwe Kaguma igakanene na Kaguma ikethirwo nya kena ageni baba ingi yani ugatonyenya na undene kwethera kwina ruko kingi ta ichiekirwe ta ite akanaga na ndi tuogoro tukaya twina tuto kumurika kukeja kura ja thaici takatumba kwendia thoko nezi aja turungi ukaija eri mbene ugategera turungi na ndaru jaru igaraga ngari tumbe yotonye ni kugira marandi na ndikira bali nogwa bakiuga ni bakura rukoro rwingi muno kumania na thoko iji na nirio kaunti ya Meru rekete kwitheri na makarika kathumba ja murimo jokorera biashara baba bakimakira ugima bobo mwiri igitarira kwethara kwina during the dry seasons teri ni therwa ingi imono na nukwona benda iri into biao nthiguru so ukethera itukuria rukoro rwingi muno nuntu bagukurukira into ja nyanya into ja mboka bira bikwenderwa nthiguru igitara mbura ja thaici ndojo usigari nkoroki kwina kioro twakirwo kioro gya kanso lakini gitethera ketheraua so ukethera antu betu bena risk nene kugwatwo imirimo tropical diseases ja rwage mantu ja cholera mantu ja UTIs mantu jau kwina risk nene muno nukuona matija tapakaite kila mahali na itukwira korera kwina outbreak ya korera ndene Meru County so itukuromba kinya matija na kutureterwe incinerator ndocoke tureterwe mobile garbage bin irekethire gikolekta matija uja kethira jaketha wa boboega jateka ethairwo thokone gatigati kenda ugima bwa mwiri bwantu betu bwethera bwisasa wene na nandi romba rĩa ukiri thirikari ya kaunti ya Meru ni kubakira thoko injega bakiuga bone bagita ugoti bubwingi na kinya bakiuga Kaguma ni no maiga jaumaga bakiromba gucokerwa gicunje kya 50 kuma kirigana kyogoti bura bugita wakenda thoko iwiko na maendeleo kwena sesi egitagwa ndaromba ngabana no ntu achwetere aringe Mheshimiwa ayu kuna kurikana tutethetie uratumbo chokerwo no 50% ikomba gukirwa gitwikira kabros kenda biashara betu batiga kurirwa tiri tutokotha twira into biena ruko twethera tukaija ja market ingi ire tukuga atiri ngabana wetu atuthikira na tuimbire thoko na acoke itumukai atwikire nya drainage no ndoje inya ciakara gweta cigetaga antu acirunga magaria turi na muthia buru gukethirwa kigina kya gwaka thoko eu gitio gukagita gaka iromba ria mwanya kiringa bana kawira kinya gukaja kwethira kiri budget yawe thaici gutiumbika itukuromba at least flat no tontu ikaria antu jama bari ne bakwenderwa icoke turwe marama kuma Kaguma gicigo mbunge kya Central Imenti nkiripotera nteto cia weru wikendi ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.